Kong Devi tong per kaway nagikertong kaseng Voice of the People Party. Kabansa areng no hakani ka election MDC kabansa 1 hakajingalang kabalapenlong hakasinong chiropi kabaha papo ka East Ranger Hills District. Bat kasinong kabaha papo ka Narpo constituency. Menen kasingi ka Santri Kubnay Rempang arja opson. Hapapan ya kajingkersan nakipajba kani kasinong ka ong bangangej scam hakani ka nongrim jong kaseng Voice of the People Party. Bakadon ya katong ban penkelador ban penwandur yakani ka Narpo kabalajot lapra. Bat kabasa i ben habaro kiliang susu ka Kong Dewi ka ong bawat sya penbej hakita ki bawan penbej yapi dagaspa ka hajar tengka banthit yapi man ai ka tingkersan jongpi ya ka parti WPP jongi kumbapi tungkit narko konstituensi barok away pirdak ai ya ka tingkersan jongpi hak MP election dak babi penjog don burom yai Dr. Ricky Ejeson kon yai dak skam makane kan nongrim namar ka WPP kadon ya ka thong man pengkeladur man panwandur ya ka narko jongi kabarat jat lapra bat kabarat syaban benya barok kiniang tongin long kibiru ki bestat binginam syakhi dak kita ki pai rupa jong kita kuai padai kon penting yapi dak kita ki hazar tengka ke jongki hoat ngi nak tengah parti ngi jat nang ba kan nongrim jong ke kris politik namar bandrak kan kong ke bangsa ngi dong ka ban pungkun syua ya kata ke politik dak ke bangin pin ai ke jingkersan kelam da syakhi na hanoru dak ba pin ai ke jingkersan ya ke WPP dak ke jingkut ke jing suba namar ek ki jing ek kita ngi syak mentah dai namar bala jur pelak ka bangsa ba jur ka bangsa kadang ke jing ben kadang ke jing nyau ben kadang ke jing nyau pok yang ini kiri-kiri ka parti WPP kaya nga ka nongrim ba ai ka ka jing sensar ba nyau siak mat la yang ini kiri-kiri yang ini utung suk yang ini kirang le kita juki ba ya ka hok jongi tung kitras nong try muluk wa am kala isu jong ka tai penriu ka bangi lambat ke jing jauh man ki ba puncak wa am ne hanar ko konstituensi jongi wa am kala ki tanga andara poi ka for election to kan mawi ki isu namar KK baro kinamla ban urung ki jikrang ki jinangot ki jongi kumupat ba namata kan narko konstituensi lamdang iyo economic mat ki pasngap ya ke jingkot ke jongi nabu ke jingkar pada pi kum ki kun jong kan narko konstituensi mapinam syak penbik dak ketangkap pak jong kita kuai pade ki bathi dia pi minta ki bitu ya pi minta hadrai hadin ki jingak ji anam dam basngap ini to ji dia ki briu yu ji dia ke parti WPP ke jongi namar girang kenang yalam ki balik kerani ki jingak ji hapo assembly at kum juru hapo parlimen hak bai MP ki lakran ni ki jingak ke jongi kum ki pun jong kan narko konstituensi honya dan si buon kay batong Henry Kapor kamsya nama baiba ihap bandi nang ni bandi si kuy pada ki meeting na pataw kumta ngakwa panay Kapor kababun ya present rang batngi ibalawan kerpang balawan kenang nadu na silong naman tagong pi ikun to kanarko hakane Kapor tang kaway na po kasi karpat ya pi bawa ng teo ya kicing tunang ki jong na kong kabriw habarok kitiyang Henry Kapet yang kababa mensim jong na katrang mentray na mentajong pi kikun jong kanarko ka jongi man ay ka jing sensar kabamyo siyang kmat bat kabun kun kabasuba kumbapi pinkersan ya ka parti ka jongi badena ka kortong da ka ba kun basuba slang dayo man ay ka sa kaspak hazar de pi narung na tular banglam sakit hanoru anam dan balakan kit yang ban anam kan